Hello guys, no jotono phai kaham from kam YouTube channel ke tini bob do ke chongnai leina tini kan rao no video editor apps jomao ke ba watermark kruima abno se no nang sayek narinai mke je YouTuber ke ongye tongnai ba jotoso je blogging mak mukhe tonai rombo pandawo ba rikeye samung chumo ongnai tinini bo video kabon bo pandawo naro interest ongye tome asingke ba video editing ake buktima apps no use ke na abno siya khoke ongye tome asingke naro tini bo video no paisa uriye naide abong ke naro kama ke simai nai ke tini ano no boro watermark kruima video editor apps kaham kam ko nema sayek narinai mke bangma bro no chung sio video editor apps le buktima kaham inke KineMaster hiye mke bangma bro no KineMaster no use khelayo KineMaster video editor apps no himbar pho KineMaster video editor apps ke bangma jaga wo free wo ke use kheme ya bno mangna wo ke riak yango ke use khepi mai pho no aboro ni je watermark tomo KineMaster in suyo mo abo sticker no babo signboard no chung nui khok mai ya ke ongye tongo ke abodi ke ne matre apps book bangma tongo ke tinile chung KineMaster no le bera laigrana KineMaster no bera phie KineMaster ni khui phi pho tre watermark krima video editor apps bangma tongo aboro no tini chung bo video kya ke silaina ke tini ano no boro wo jomawo keba mungsayeri nai naro bo keba video editor apps nimse naro je ke hano lakho ye naro noni video no kaham ke naro edit ke ye noni YouTube Facebook o naro khuisa mayu ke phaji ta chung naileina aboma apps role bukteima ke poilani number 1 apps ke ongha Node video editor apps inka bono naro Play Store o thangdi Play Store o thangye boro soidi ke taw borang soinai boro naro NODE Node video editor hiye soiridi ke boro ang bodi ke soiri ha Node video editor ke baso soipe ke bono search ke ridi ke boro search ke pe ke naro bo nainukna tolani second number NODE video pro video editor apps nye tongo ke bono naro boma apps no naro download ke ye boma apps use ke mainai ke borok bangma feature tongo ke bot jomawo total 113 MB basu ho ke boro naro bangma feature nai phono noknai boro kaham ke naro video editor tutorial nai ye naro sisa kam ke snungye boro naro try kheme asingke noni video no naro best quality o edit khela mainai ke bo ke ha poilani number 1 Node video editor apps ni feature ke boma apps no pho naro use ke mayo inke tawke cho number 2 o thanglaina number 2 apps le bukteima number 2 apps ke naro chi boro search ke phidi boro soidi video soft ye ke boro soidi video soft ke bodi ke soidi video soft ni soipe ke bono search ke ridi ke bo naro nainuk nai ke bo puilani number khuye bo tolao naro nainuk na second number video soft video editor ke bo sakani bo video editor and maker bo phobe thamu bo video soft apps is kampo ke bo video soft tongo ke bo ma apps naro use kemchuke khemayo arpang bono tini bo video no no boro prefer khiya ke boro naro bo second number video soft bono click khedi ke bo 108 MB jomawo bo naro bo ma apps no pho use khemayo video soft video editor apps ke boro pho bangma feature tongo boro naro use khanain bo ye boro sisa naro tutorial ro nice nungye boro naro kaham ke noni YouTube video no naro boro wo edit kiye naro YouTube Facebook o khuisa mayo ke bo ha number 2 ni video soft editor apps ni akha bon ni khui pie number 3 ha taw cho number 3 apps no naile phina number 3 apps ke naro InShot ye knakna InShot video editor apps ke boro naro only InShot ye suiridi INSHOT InShot ni suidi ke baso suipe ke boma phainai ke InShot ni suye bono search ke ridi ke taw boro search ke ri ha search ke paimoni loge no boro naro nainukna bo second number bo video editor and maker InShot video editor bai ko to boro click ke ridi ke bonaro nainukna only 43 MB chu se bo asuho MB phono bangya ke bono phonaro use ke mayo ke boro phok bangma feature tongo boro naro kaham ke noni video no pro video editor naro boro khemainai ke boro bangma feature tongo effects ake text jat abodi ke naro boro color filters makmu boro bangma naro use khemainai ke bodi ke ye naro boma InShot video editor apps bai pho naro boro wo use khemainai noni YouTube video Facebook video rombo pandawo ke bot watermark phono proi ke bo ke ha number 3 ni ke taw ke cho number 4 nai leina number 4 ke ha boro naro ke ha educate ye suidi educate ya educate che ke boro bodi ke suidi educate video editor apps ye ke boro soiridi video editor apps ke boro angasu soirinai educate video editor ye ke baso soye search ke de search ke pe ke naro bo tola second number o nainukna bo naidi educate video editor ke bono click ke ridi ke boro click ke pe ke naro bo 49 MB chu se ke bo apps bai phonaro kaham ke naro video editor
Keye lamayo video editing ke lamayo naro boma apps beko borok bangma feature tongo boro naro text effect ake tre adjustment filters borok bangma naro thepaye nauni video no naithoma ke boro naro edit ke lamayo ke boke ha ejikat ni features ke boma ni khuipiye tre ke ha kathokmo last number abo ke tawa no uchi ha saknari pinai abo ke boro naro uchi suipidi boro suidi BN video editor hiye ke boro BN video editor hiye suidi ke boro naro video editor hin suidi BN video editor basu suye bono search keridi ke search ke pai ke naro bos tolani second number o nai onai bo BN video editor maker bono naro click kedi ke boma 113 MB ke boma pan slide tau ba no pa sapai remon slide pan slide kaham thau ke bo ke banim se kam thau ke bo BN video editor app se boma no naro kaham ke snungye tutorial kam ke snungye naro video edit khemia singke boro bet feature kaham kam tongo ke boro naro ni video no naro kaham ke ye boro edit ke ye lamai nai ke boma pan slide base bo ke banim sinyo bo BN video editor apps ke bo pa ha naro play store mai thago naro krung ha thang tu na ya play store thangye naro boma apps no plaima ke lako ye naro use ke mai nai ke bo ke ha number ke ba mani ke jomawo bo tawa no no sapek nari mo jomawo bo ke ba nimsio naro je no po lako ye naro video edit ke mai nai free yo ke ye moha watermark rok maro punaro na ye nu yaw nai ke guys tini ni video le bono naro bo video no chaya asingke like kedi ke channel bo subscribe ke koye ta asingke subscribe kedi di tre body information kam naro video bis kam pon sokmi nin bak pandawo ke tre bis kam ni video ro ang mai mi asingke no bo BN video editor apps ni bo mani full tutorial no na phung pa yeri nai naro bo mani video tutorial video mai mche to me asingke ba naro video editing breki khya nai BN editor apps bai abuno naro snungche to me asingke naro tolawo comments kedi naro comments khenai bang asingke naro ni support bang ke awnu asingke naro je bonus nungche tongnai naro ni bot bang keno asingke comments bang keno asingke ang biskango videos namye tui binai full tutorial bo BN video editor apps bai breke ye use kyanai ake breke video editing kyanai abo joto suni tutorial video ke tinle chomboro no kathograna no video no rai samonchin kathoyan jora nai tomon bo pandawa no joto no khakchanga